Lijep pozdrav, dragi moji, i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas jedan kolač za ljubitelje kokosa. Kremast je, jednostavno se sprema, a ukusan. Nadam se da će vam se svidjeti. Za tijesto će nam trebati 150 g omekšanog putera. Malo ćemo ga umutiti pa mu dodati 150 g šećera u prahu. Mutite samo da se malo poveže pa dodajte jedno žumance. Mutit ćemo par sekundi da se smjesa malo poveže pa dodati 2 komada velikih jaja. Mutite mikserom dok puter ne postane potpuno kremast. Možda će vam trebati 1 do 2 minuta za ovo. Dodat ćemo jednu vrećicu vanilin šećera, 150 g kokosovog brašna. Promiješajte pa dodajte i 100 g mekog brašna. Sve ćemo ovo sjediniti. Ovdje ne ide prašak za pecivo, možete ga staviti ako želite, dobit ćete mekšu koricu, ali poslije može da se mnogo napuši pa kolač neće tako lijepo izgledati. Od smjese ćemo odvojiti 2 kašike otprilike i dodati mu pola bjelanca. Mutite da se smjesa razrijedi, stavite ju u vrećicu za ukrašavanje i ostavite ovo sa strane. Ostatak tijesta rasporedit ćemo u tepsicu prečnika 28 cm, ne morate je mastiti, poravnajte i stavite ju u rernu zagrijanu na 200 stepeni nekih 5 do 7 minuta. Površinu možete utapkati ovako skvašenom rukom. Znači, otprilike 5 do 7 minuta pecite pa izvadite iz redne. U međuvremenu napravit ćemo kremu. Treba nam pola litre mlijeka, 80 g šećera, malo korice limuna i jedan puding od kokosa. Ako nemate puding od kokosa, možete dodati i puding od vanilije ili gustin. Ovo ćemo sve promiješati, staviti na vatru. Kad smjesa počne da ključa, kuhat ćemo samo 1 minut i skinuti sa vatre. U takvo vrelo dodat ćemo ili 1 kašiku mascarpone sira, 50 g je ovdje, ili 50 g putera, šta od tog dvoje imate. Izmiješajte i istriješćemo preko pečene korice. Korica nije potpuno pečena, ali je čvrsta na dodir. Istresite kremu i odmah bez hlađenja dodat ćemo i onaj dio tijesta koji smo odvojili. Možete napraviti rešetku odozgo i sa strane stavite po rubovima tepsije. Pecite na najjačoj temperaturi otprilike neki 3 do 5 minuta. Ako vam rerna ravnomjerno peče, cijela površina će biti lijepo rumena. Meni, nažalost, jedan dio peče više pa je na jedno mjesto više porumenilo. Ostavite sa strane za sirup 3 velike kašike šećera i 2 kašike vode. Nakon što proključa, kuhajte 30 sekundi pa premažite pitu odozgu. Možete je sjeći na trokute ili kockice kako vi više volite. Čim se ohladi možete je jesti. Ja sam je još ukrasila sa višnjama koje sam skuhala u sirupu. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se ovaj kolač svidio. Ako jeste, podijelite ga sa svojim prijateljima. Hvala vam puno na lajkovima, na dijeljenjima, na komentarima. Vaša podrška mi mnogo znači. I do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.